Hello, mi pite ho atuni ahi kapite ho kapute ho hlan kaga vildiu ahi in azi chu ama ho abeyu wahin ke ho zong in langa kana povin delhia boithem akizan laita achu ahi in hitia hi za chu to ahi a in la hung do pe na ama ho hlan hi ga vedi katiu ahin ama ho akivuina munu hi ahi le kangpu pi koma bongmol kho hi in ama ho abei layu wa hi gal boy lai ta to lampi boy lai ta hi za chu ama ho hi khusunga ke voi thailo a hi ovin hi ti hi za chu tunia chilai bongmola kom pe no wa hi kaga ve diu a hi lampi zong them khat an ve tin ke zong thana chun ka chi khana e po in hen la ute ho ta hin ka ke hlana hin chia halen to thana hong dam pulum thana hong dam happy ho ki buina hong ta chu ta ne nam pi ni gam tha Sokar lampi ka he Sorry ka he ti chula palum achoi dan chu zana hi got phana chula hi ta na chula hi bomol cemetery khan chu ka hlong ta ve chula hi kapi kanu anu te tande ama than chu hi ta he ko tenin pa cha atun pi gon han he chula hi a hi le kanu anu kai min lo no ama than chu hi alai pi ga kisan tel na to kan tam mà hi
date 18/9/2023 ning kuma chu na be he kapi he tu a amasa havega ve sa kin vinkatin ichi hi le kapi tu a kanu anu ama anu chu hi tumche ama hi le 17/9/2023 cha chuan be hi ma hi chilaya hi kapi anu chu kivuya abana hi kapi keinu anu chu chilaya hi kivuya hi abana hi le kapi apa ama han chuna vekin hoite chi hepu tha hepu hi le date 25 June 2023 icha chuna be hi chla hi hepu than aban le chilanga chilaya ten ni khoile kapi ten ni kivuina chi than khozong azing go ta in to hi in lang ka kele dio ta ya tu hi in ka kele dio hi ta in tu nya video in a venu zong hi chan hi tan tin aban video ting le ne ki muto ke taw te